tātou tala, o le vai aso o tuana e sa whaatau tai ai e le tūmalo o Palauli, numera mua se whaalinga, o whaingoaina o le ulua e se selenga, whaatasi ai ma le whaamanatuina o le atuanga o le ono sfutau sanga o Samoa, o se vaingani nei, o le ni report. O le asfaraili na te nei na whaatau tai ai e le fio angatanga, siutu, sala ilua, sato i atua, fua ilunga o le tūmalo o Palauli numera tasi, i se va e se latou whaamoemoe o whaingoina o le ulua e se selenga, o se vaenga o le whamanatuina o le ono sfutau sanga tuto atasi o Samoa. O le whamoemoe na whaatinoina i Palauli numera tasi i fua ilalo, na amataina i le langina o le vi o se tatou watunu o safongaina e sala ilua, o na soso o ai lea mana sauni ngā lotu na taita ia le sunga le whaafeangainga ia asalele tala o le babau. Na awai sui al kabineta, minista langolango, sui al official vaenga al maloma, ma whaurulunga mtangan wenga al maloma le au whaingan wenga. O le minista whatuanga mwhainga whaiva fionga la aulil mali atua le watea po la taiva forces mixed na saunoa e whai masui le malo, e whawhetaya ma wha malo e le tū malo o Palauli numera tasi, na ia whawhetaya le awai mai o le komisina maulunga o Setalia, ma whawhetaya le malo o Setalia mo le launglanga sua whai pea e ala i ati nae, mo le whalele i atili o vaenga tau whaatuanga ma whainga whaiva. Na ia whamamafa fo i le tāua o le fuafuanga fo o le malo, e whaalawi loa ai whalapatpatonga mao la tōlua e silsilenga, e sui ai whaalinga whaatuanga tau sangata e tasi o tāua o le tālumua. O nei po le kalame whaitu malo, o le amawa ai awanua mo le au whai whaatuanga ma le au whai whaiva, e au wai ma whailoa ai a la tō o lo ese ma mawhai ai. O na whaatau watu i le taimi o le whamoemoe. Sa ia whaamalo si au fo i le mamalo le atunuu, ina ia whaawau pea o na ngalulue malo si i tū tau mafa matupe maua. O le mamoli atu o le ngang whaaftai tele le tātou tū malo o no lea o tau tamua. I fuafuanga whaatatia nei le tātou malo. E sui ai whainga whaavae sa iai mai le lano whainga. Ina ia momoli mai ulua i se selenga, i to tonu lava i tu malota i tasi. I auto mota malae e mai se lawa, e whatino ai. O le ano moni o suinga faule nei, ina ia maua fisosoani mo tangata uma. Ia aua nei na o le taulanga, sale longa. Ma le taulanga ia pia, e mawhai ai o no o atu le paia, ma le mamalu maulunga lau whai whatoanga uma. Ina ia whaali le ua i se selenga pe on sao noa iai ta mawha le nganga. O le suinga fau leo o tātou iai. E o mai le whai ngā malo i tū malo uma, e 5 sutasi o le tunu. Ina ia mamoli mai le whasosoani tāla whengai, mamoli mai le au nanga tāla whengai, ma mamoli mai mea uma a wā le pala whengai ia i lātou e sili na manao mia. Whātoanga, whai ngā whaiva malafu manu. O lau lea ma tā whaioi ni tau whia ia o le tātou malo, tātou te militino whātasi le nei 5 tausanga. Ina ia maua le fsosoani mo le atu nuu atoa. Na whaalawi loa fo il minista le se le onisio o loa whaopopo o loo mawhai o na ngao sia se tasi o whaalapatspatonga mo suenga whaasaianisi a Samoa le e au fia ai le whalau mata e ngao sia mai le ulu ma le whai whaapea le suau o mai le popo mo le au whai whatoanga mo tupe maua. O le whai pule a Palauli numera tasi a fionga mulipola ana rosa a le murioo na whafonga ina le saunuanga whaafitai mo ilato uma na awai e moli mawina le ulua e selenga mua ale tu malo. Sa ia toi whamanino fo i le tāua o lea whaamoe i lona i tu malo. Lea poi wai ai le vaenga o le aso le nei. Ia o le whaama ite ale tātou whainga malo. Lea wa mai tā watu, ia o tāta mua le tātou whainga, tātou i tu malo. Ia tu saai o le tātou ulua i selenga. Ia po le whaalinga foi o whaivalo filima. Ia ale pa ia al tato i tu malo yon tu langa whalupe. Ia atono se lau tāua e whailo atu waita penanga o le nei foita e au. Ia e tu sai fo i o
fuafuanga al tatou i tumalo e pei ona iai a tatou alalafaga umai ono faatatiaga lava al tatou tumalo ia e iai a tatou nue ono o taga o siutu o salailua satu ia atua fuailunga ma fuailalo ia atonu e peia ona iai le aunga au te ma faamoemoega al tatou faiga malo ia iai tagata o le afioga ia le te maana faga ese na saunoa e fai masui o le komiti faafoi e faafetaia le malo mo nei polokalame ua mafai ai ona faaosofia i latou e una ia atinaʻi e manuia ai tumalo taʻitasi na saunia le matagaluega o fatoʻaga ma faiga faiva nisi o mea faigaluega fatu ma fatu la au fatoʻaga faatasi ai ma mea faigaluega mo le au fai fatoʻaga ma le au fai faiva o le itumālo o palauli numero tasi taputele kitiona mo lau Samoa taulogologo e tusa ma le 5.4 i le vaitausaga o le onoaga i le 15 tausaga le matutua ua fesoasoani ai le toʻomaga mo e puapuagatia mo le toe auina atu i le aʻoga i se vaenga o la latou polokalame fesoasoani o loo faagaso lo mo fanau le afananai se kone mo se tatou report o galuega faauaua le toʻomaga mo e popoagatia e le gata ia i latou e sulu faʻi atu i sauaga e loo faatino foʻi galuega fesoasoani i tua le mamalu lautele le atunuu pe ona iai le fesoasoani matua ma fanau loo faatausavali o loa i nofoaga faitele vai atu na teenei se atufutufaina i mea alofa le toʻomaga mo e popoagatia mo matua o fanau o loo le toeaga i aʻoaʻoga ai ua faatausavali o loa i le taunaga lenei polokalame le toʻomaga o loo galulu e faatasi ai le malo e toe una ia le whanau o le toe a vea i aʻoaʻoga e 5.4 ma whanau ma whai ona toe whaeina i aʻoaʻoga e mai le vai tausaga o le ono le 15 tausaga le matutua ma o pepa whaatau mo me aʻoaʻoga ma ofo aʻoaʻoga sa tau aʻao iai le toʻomaga fesoasoani ai i nei matua ma whanau nei galuega fesoasoani le toʻomaga mo e popoagatia se lafaiga paaga ma le malo na ia una ia le tele o vaega tāua le gata i nisi o polokalame lauiloa loo faasolo itua mo le taufia o sauaga a o le tele o nisi o poloketi fesoasoani mo le atinaʻiina o tupulaga talavou ma o le tasi lenei o vaega tāua o polokalame o le toe una ia o nai fanau e faauauina le ola aʻoaʻoina le fananai se kone mo lau Samoa taulogologo ua taunuu saoga lemu alo ma fanau o le atunuu o loo malaga e fai masui o Samoa i taaluga o malo o taupulega i Birmingham Peretania e pei ona fai malanga atu mo le tolu aso o se vaenga lenei mo le report. Ua taunuu saoga lemu nei le au Samoa i le latou malanga mulimuli i Birmingham Peretania mo taaluga le taupulega luafe luasefulua ina ua maea le tolu aso sa fai malanga ai faatasi ai ma faatinoina o nisi o puipuiga o le COVID-19 mo le saoga lemu o lea e lagona ai foʻi le loto faafetai i le atua ona o lana puipuiga i alo ma fanau o le atunuu ua taunuu saoga lemu ai o alo atu i latou e fai ma fuataumomoli o se tatou atunuu i faalaga mai a faavao malo e pei ona tofia ai e pei ona silafia e lē faigofie le masii atu o le aua se tatou atunuu i nei avanoa peitaʻi o loo faamoemoe pea i le faatasi mai o le alii e manuia ai faiva uma o le aalo atu i ai auā se ai mo le tapuaʻiga o se tatou atunuu o le President Assessna o kafioga pauga talalelei pauga o loo taʻitaʻina ma faafueina le aua Samoa ma o loo fai mataʻiulu i le faigamalaga ma sa ia faailoa mai foʻi o loo faauau pea toleniga a tatou au mo le taimi nei e faatalitali ai le talaina aloaʻia o taaluga i le aso tofi 28 iulai i le fitu i le afiafi i le taimi a Birmingham Peretania e tusa lea ma le aso faraile i le taeao 29 iulai i le fitu i le taeao o le taimi a Samoa mo le amataina o taaluga ua faamauina mai i le taimi o le a tauvaelo tatou au taimi o le a tatalaloaʻia i taaluga asfaraile 29 iulai i le fitu i le taeao lakapita toʻafitu asfaraile 29 iulai iva i le afiafi au akuari asfaraile 29 iulai afalasefulu i le afiafi au fusu asatoʻanaʻi 30 iulai i le 12 i le auauli au siʻisiʻi ua mea mamafa asatoʻanaʻi 30 iulai i le iva i le afiafi turo asogafua muamua au kuso 10 i le afiafi piiga asfaraile aso 5 au kuso afalasefulu i le afiafi
ma le aso e tapuni aloa ia i taalonga aso lua i vo au kuso fito i le afiafi na whawhetai el President el Sesna pa anga uma o sponsors a inga mawo mo le langlangoina o le au Samoa a o masi ia tu mo taalonga le taupuninga mo se aia le tatu watunuu tau tailo kitiona mo lau Samoa taulungunu. Ewe i le manumalo ai o le au neti polo ata maitai o le atunuu le tifai moana i le ana taalonga ma Papua New Guinea pe itai e le o mawhai o na whaamautu wina ai so latu wamanoa mo le ipu o lalulangi i le taalonga neti polo i le tausanga fou. O se atelenga le nei o le report. Ewi i manumalo ma le tau mawhainga mata ina sa iai le fina wa le tifai moana po le au neti polo ata maita ia Samoa e peo na sa tau sinio ai le ta aminosanga le Oceania e sa ili ai so lato wa wanoa mo le ipo le lalulangi i le tausanga fou. Peita ia le imawhai e ia manumalo e awhi ai ma le manumalo ia Papua New Guinea o na whaamautu se awanoa mo le ipo le lalulangi. Sa mata wina le mata ino le tau mawhainga alo ma whanawa le atunuu e peo na iai le manumalo i le taalonga ma Papua ma o se swinga le lei pe afua i le malolo na iai le taalonga ma le awa fiti lea sa malolo ai i ai e fasful lima i le fase fulu ma le tolu e mai ale kuata mua le taalonga o lo silia le tifa moana e luas futolu i le se fulu a Papua ai sava ai lava le finawa le tatou au i le kuata na se so o ma faatuma wina i pea le ta i moa i le afa mua le taalonga i ai e fase fulu ma le lua i le lua se fulu ma le tasi sa to eva ai le finau fa au popo le tatou au i kuata e lua sa toi ma manumalo ai i ai e valu sulima i le lima sfun ma le tolu pe ta i e ui ma manumalo i a Papua New Guinea ai le ma fai ai na fa mautu se avanoa e ma fai ai le tatou au na tausinio mo le ipo le lanolangi i le taalonga neti polo i le tausanga fou o le taamilo sanga le nei le Oceania e na o le lua awe ma whaio na anga waa mo le ipo le lanolangi lo na winga o lea atoi o no sai le tatou au mo le whātau sanga na toi sa ilia lea o so tatou wawa noa mo le ipo le lanolangi ai mo tonga o le olua i taimi lea o le ama whai ai o na tausini o i lea taamilo sanga lea whana nai se kone mo lau Samoa taulongolongo. Ma le whaia sina tatou malolonga pupu o na toi te liu mai lea mo nga ngana wha Britannia. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Puni whaaleleilo ngutu pea e tale pe makatua foi. Whaonga lelei se solo mama e tale pe makatua iai. Ma awa le fian solo. Tātou ngā ludoi whātasi. E pupuia tātou uma mai le TP ma COVID-19. E whai ngō fie ma tau ngō fie puinga na i lo tonga fitinga. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. I po so lua vai aso te itasi le polkalame ba ili le ato ponopona li afo le valu le afiafi. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, last week Palauli No. 1 constituency have hosted their first harvest events called Hulwa Isiriselinga as part of their 60th independence celebration. Here's more on this report. Last Friday, the villagers of Tanga, Siutu, Salailua, Satuyatua, Foilunga of Palauli No. 1 district in Savai organized and hosted their first harvest events called Ulua Isiriselinga as part of their 60th independence celebration. The Palauli No. 1 events took place at Foilalu. The Salailua band played the national anthem to start off the celebration, followed by a devotional service conducted by Reverend Asalele Taribabau.
The event was attended by members of the cabinet, associate ministers, members of the diplomatic corps, and government ministers, heads and staff. The Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable Aulel Maliatoa Lewatea Polataiva Foster Smith, spoke on behalf of the government to thank and congratulate Palauli No. 1 District for organizing and hosting a successful event. He stressed the significance of new government initiative to promote district first harvest events replacing annual agriculture shows. These district events will provide opportunities for all farmers and fishers to participate and showcase their various products and be able to sell them during the events. He encouraged the district members to continue to work hard for self-sufficiency in terms of food, nutrition and income security. The Honorable Minister also promoted the various value-added projects produced by straws, which includes flour made by breadfruit and banana as well as oil from coconut as an alternative for farmers to earn more income. Honorable Aulel Maliatoa acknowledged the Australian High Commissioner and thanks the Government of Australia for the continued support through development projects to improve the agriculture and fisheries sector. The Palauli No. 1 District Parliament member, Honorable Mulipola Anarosa Ali Mulio'o, delivered a speech to thanks to all who participated to witness the district first harvest. She re-emphasized the importance of the event as it brings the whole district its unity to plan and host the celebration. Mr. Letema Anafanga Ese spoke on behalf of the organizing committee to thank the government for the first harvest as it further motivates them to push for developments that benefits the district as a whole. The Ministry of Agriculture and Fisheries provided farming tools and equipment, seeds and seedlings of various vegetables, fruits and tree crops for the farmers and the fishers of Palauli No. 1 District. Taulogologo for your TV2 News. The Samoa Victim Support Group had helped to return school 50 child vendors aged 6 to 15 years old in Upolu for the remaining school terms this year as a part of their practical solutions to child vendor problem program. Here's more from Leafana Naisekoni. The Samoa Victim Support Group has helped the community in many ways, not only providing shelter to those who are violated, but also run a program called Practical Solutions to Child Vendor Problem. This program by the Samoa Victim Support Group helps to eliminate violence against women and girls, has scaled up the organization's practical solutions to the ongoing child vendor problem in our community. With fundings from the government of Samoa, SVSG had helped to return school 50 child vendors ages 6 to 15 years in Upolu for the remaining school terms this year. 21 parents received school uniforms and stationery vouchers for their children during a ceremony held at SVSG main office in Apia last week. For school registration and school fees, this had been paid directly to 9 primary schools where the children had been enrolled in. From a press release by the Samoa Victim Support Group, highlighted how thankful the parents are to be considered and recognized by the government and SVSG to be included in the project. Leafana Naisekoni for your TV2 News. The Team Samoa is now arrived safely in Birmingham, United Kingdom for Commonwealth Games 2022 after 3 days of traveling. Here's more on this report. The Team Samoa is now arrived safely in their final destination at Birmingham, United Kingdom for the Commonwealth Games 2022 after 3 days of traveling, also COVID-19 testing and accreditation. As the president of Cessnock Paunga Tarali Paunga stated in a press release that the Team Samoa is now continuing its training to await the official opening of the Commonwealth Games 2022 on Thursday 28 July, 7 p.m. Birmingham, United Kingdom time, which is Friday morning 29 July 2022 at 7 a.m. in local time. The events that our Team Samoa will be competing in kick off. The events in local time, the official opening Friday 29 July at 7 a.m. Rugby Sevens Friday 29 July 9 p.m. The aquatic swimming Friday 29 July 10:30 p.m. Boxing Saturday 30 July 12 a.m. Weightlifting Saturday 30 of July 9 p.m. Judo Monday 1st August 10 p.m. Athletics Tuesday 2nd August 10 p.m. Wrestling Friday 5th of August 10:30 p.m. The official closing ceremony Tuesday 9th of August 7 p.m. The presidents of Cessnock Paunga Talali Paunga thanked all partners and sponsors
family and friends for the support and prayers for the team Samoa. Tap Taulogologo for your TV2 news. In other news, the Tifai Moana's victory over Papua New Guinea was not enough to secure the national netball side as part at the oncoming Netball World Cup next year. Here's more on this report. Tifai Moana capped off their Oceania World Cup qualifiers campaign with a win over the Papua New Guinea Pipis, but it was not enough to secure the national netball side a spot at the upcoming World Cup. The girls came back from a tough 45-43 loss to Fiji and finished off strong in their final match of the tournament. Tifai Moana dominated from the start, leading 23-10 after the first quarter. Finding their rhythm early in the game allowed them to maintain their lead, heading into halftime with 42-21 on the scoreboard. Although the girls in blue started with a solid lead, they still played their second half with much urgency and quickness. Local rising netball powerhouse Geraldine Taefu hit the courthouse at one defense to hold it down defensively, with Hannah Ridling. Defensive all-star Melissa Oluamanu did what she does best. She managed to read and shut down opposition plays. With strong momentum, Samoa continued to push and ended their campaign with an 85-32 victory at the final whistle. Samoa unfortunately registered losses to Fiji and Tonga, who will take up the 2 spots available to Oceania in next year's Netball World Cup, to be held in Cape Town, South Africa. Tifai Moana will have to wait another 4 years for another chance, while Tonga gets to participate in its first ever Netball World Cup. Lefana Naisekone for your TV2 News. That is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgements to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Malfai unga le na lau Samoa Taulogologo ili nei tu lau le fiafi, fale wina le ngang al faftai ili puling or suabai, mulang lango ina lau Samoa Taulogologo, ai man bia fa sau sang le fiafi, so fa soifu. I am a customer I am a customer of Samoa Water Authority.